Nay, may gabi. What do you do for a living? Allah. Nay? Oh, tingog na. What do you do for a living? May gabi. What do you do for a living? What if? What? Uy, what if? What unsay mong what if sa kinabuhi? Yes. What if kuan? What if kung siya pa? Hulo. Uy, imungan sa uy. Imungan. Imungan. Magi, si Magi dito guys. Sige. Amping Magi. Magi. Yeah, si Magi to guys. Sunod. Sige kani mga bata. Sa imong pangandoy sa kinabuhi. Di. Sige. Diha kay host. May gabi mga bata. Mangutana ko ninyo kung karong Pasko tagaan mo regalo sa inyong mama ug papa unsa inyong gustong madawat? iPhone 14. iPhone 14. Ay, iPhone 14. Kamahal. Kinsa imong ngalan ninday? Kylie. Si Kylie, gwapa kay si Kylie. Si Inday. Sage. Si Sage. Kini si Inday. Alea. Si Aliyah. Iya. Kini kay ila ko ni. Pagumangko ni sa akong buwan. Margo. Si Margo. Si Daniela. Si Daniela. Pangutana, Sama na to pangutana guys. Ang atong pangutana, ug tagaan ka sa imong ninong og kwarta, pila imong gusto nga madawat? 500. 500 ako. O makadawat ka sa 500 unsa imong buhaton? Ipalit. Ipalit og Mga makaon. mga makaon, ganahan siya mabusog guys. Kini atong next na kuan audience. Ayaw kwarta ko ano. Gamit kung pananglit. Og pananglit. Tagaan ka og gamit sa imong ninong og ninang unsa imong gusto madawat? Pwede cellphone. Cellphone, unsa man to? iPhone 14. iPhone 14. Sana all para mag TikTok. Ay. TikTok din niya haday. Si Inday gwapa. Kung ikaw tagaan ka sa imong ninong og ninang. Oy, happy birthday day. Ay, birthday din niya. Tinuod? Karon? Hello, wa jud ka birthday din niya? Guy, obligar juga guy, muhatag juga kuan. Pangutana lang mo sa. Og birthday man nimo karon. So, ang imong ninong og ninang moari karon unsa imong gusto madawat? Materials. Unsa nga materyales? Gatukod kag balay? Gamit sa skulahan. Eskwelahan. School supplies Oh, like. school supplies. Bisaya Ano sa to? kuan gamit sa eskwelahan. School supplies. Birthday bitaw nimo tinuod Inday? December 5. Birthday niya? Birthday day, ay birthday. Uy, tinuod ba? Dili ni scam. Oh, sige. Be, unsa man imong birthday di ay? Unsa imong birthday kana sa Sige. interview ha? Sige, kung birthday ra man ako. Ikaw na sa iyang birthday. oh, kano sa imong birthday? December 5. December 5. Oh, kanindot sa imong birthday no kay dungan man gyud sa kuan, Christmas spirit. Kanang unsa nga adlaw? Monday. Monday. So karon unsa may mo mga kuan dito, mga handa karon sa inyong balay? Lechon. Spaghetti. So kumaon na tagaay mi diri, dadi mi ha. Putsi. Nagdaya Nagdadi ay. Sige, happy birthday Inday. Oh, na lechon sa inyo ha day, na lechon. Nailitsyon sa inyo Inday? pero dagan pa yung mga bot. Dili tapad tuon. Dili tapad toon. Sige lang. Nya, na spaghetti. Birthday nimo. Oh, pakantahan ninyo kantahin niyo birthday ang inyong amiga. Kay Diri. Kay para tagaan ako kuan. Sige. Linya. Sige. Oo. 1 2 3. Pero mo porma gay. Happy birthday ha. Kantay happy birthday humanon jud. Yay. Ikaw man. Happy birthday to you. 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 Happy birthday. Happy birthday, Aliyah. How old are you? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Happy birthday Inday Aliyah. Tagaan na to. Tagaan og papremyo binortdihan. Ano'y birthday. Binortdihan kay birthday ni Inday Aliyah. Ani mo pahalipay. Birthday. Tagaan og 100. Hello, kanindot. Kana lang sa wala pa man may kwarta. Tagaan Wala pay kwarta, kana lang sa ginagmay lang sa Nya.
Happy birthday. Sige. Kanang magbinutan ka. Unya, kami ang Team Nimrak kuangan pa natong kwarta. Wa pa man jud ta ka cash. Wa pa mi ka cash out diay sa GCash nga katong nagpadala namo nga kuan nya. Ato na lang po nanog 50 pesos. Happy birthday. Tungai mi anak. Isa tingalan nimo? Alea Jita Oy. Oy, Aliyah J. Taoy. Aliyah Taoy. Happy birthday. Kantay, kantay. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Bye-bye. Bye-bye na. Amping. Okay, padayon na mo. Happy birthday. Kuha na mong channel. Kuha na mong channel kanang Team Nimrak atong channel. At atong kuan channel og Facebook og sa YouTube Team Nimrak. Pwede rin yung search. Sige, happy birthday, Inday. Yay. Oh, ato na i-post. Bye-bye, bye-bye. Ka, pag-celebrate na mag-birthday dito ka. Pag-celebrate na mag-birthday. Yay, bye-bye. Oh, yo, Inday, birthday. Okay, welcome. Ay, thank you day sa atong kwan. May mag-expect. Wala na mo tuyuang. Birthday day atong kwan. Inday, Taoy apelido. Ay, kanindot nila mga bata pa. Lingaw kay sila oh. Okay, thank you day sa kuan na to. Kay ning GCash senders nato sa atong Facebook. Thank you kaninyo na.